Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje futhi sizoyenza futhi ibalo ezimayelana neminyaka yabantu. Sengisibhalile phansi ke isibalo sethu ekumele sisixazulule. Awuthi sibheke ukuthi sithini. Sithi ke isibalo sethu sinoSalman. uSalman uneminyaka ongakanani? Ongu-108. Hayibo, lo muntu lo ukhulile. Ukhule kangaka. Bangicagela nje ngithi, hey, lo muntu lo sekahamba ngedondolo. Kodwa ke athi siqhubeke ke siyabona ke futhi bathi uJonathan unomnyaka ongu-24. Bayasibuza ke bathi ke uSalman kumele abe nangakanani? Khona phela umnyaka wakhe uzophinda phinda umnyaka kaJonathan kayi-4. Anithi asibhale ke phansi sizothini? Awuthi sibhale ke ukuthi le minyaka le esingakawazi le uSalman kumele abe nawo kuze phela iminyaka wakhe uzophinda phinda umnyaka wakaJonathan kayi-4. Anithi ngizobhala ke phansi yonke lento engiyibhalile ukuthi sizoyibiza u-y. Anithi futhi ke uSalman kumele abe na-108. Anithi iminyaka wakhe 108. Anti siyazi ukuthi iminyaka wakhe manje u-108. Sobhala ukuthi uSalman kumele abe na-108 bese sihlanganisa nalo mnyaka lo ekumele abe nawo kuze phela umnyaka wakhe uzophinda phinda umnyaka wakaJonathan kayi-4. Anithi bese ke uJonathan naye kumele phela sihlanganise umnyaka wakhe wamanje na lo esingakawazi. Anithi sothi 24 plus y. Anithi nakho ke kubalulekile ukuthi nibheke ukuthi bathini. Bathi sifuna umnyaka wakaSalman manje bese uhlanganisa nalo esingakawazi kumele uphinda phinde umnyaka wakaJonathan kayi-4 ngqo. Anithi ngoba phela uSalman mdala kabi kunoJonathan. Umnyaka wakhe dala uphinda phinda umnyaka waJonathan kayi-4. Kodwa ke bathini sifuna lo mnyaka wakaSalman uphinda phinde umnyaka wakaJonathan ngqo. Uyabo? Ngqo. Asisho ke ukuthi isibalo sethu soba yini? Sizothi 108 plus y. Lo mnyaka esiwufunayo wakaSalman ulingana nomnyaka wakaJonathan mophinda phinde kayi-4. Sekulula ke manje sizoxazulula sithole phela u-y wethu. Sothi 108 plus y ulingana no-4 mophinda phinda ngo-24 yosalani? Yosala u-96. 96 plus 4y. Mase sixazulula sizotholani? Sizothola u-3y ulingana no-108 minus 96. Mosusa u-96 ku-108 utholani? Uthola u-12. Sobhala ke phansi sithi 12. Bese ke u-y wethu ulingana nobani? 12 uhlukanisa no-3 uzosineza u-4. U-y impendulo yaka-y u-4. Sizomfaka ke manje esikhaleni saka-y. Anithi sizothi 108 plus 4 uzosinikeza 112. Bese ke umnyaka wakaJonathan sothi 24 plus 4 uzosineza u-28. Impendulo yethu iyiyo ngqo ngoba phela u-28 bomphinda phinda ngo-4 uzosinikeza ubani? 112. Kusho khona ukuthi impendulo yethu iyiyo ngqo. Iyo le mpendulo esiyidingayo. Eboke asenze esinye isibonelo. Ngizosibhala ke njengoba ngilo ngikhuluma. Nithi ngizothini? Sothi thingibhale. Asithi ke uTarush uTarush limnandi ligama lela. Nithi uTarush iminyaka wakhe bowuphinda phinda kayi-5 ulingana nomnyaka waka-Aman namhlanje. Anithi kodwa ke eminyakeni o-85 ondlulile uTarush bekalingana nomnyaka waka-Aman mowuphinda phinde kayi thingibhale phansi kawu-10. Nakho ke
Umbuzo wethu uthini? Uthi uAman unominyaka ongakanani manje namhlanje? Aman unominyaka ongakanani? Soxazulula kanjani ke? Ngathi kunzimanyana kodwa ke uzobona ke ukuthi sizokhona ke thina ukuyiphendula nithi. Awuthi sibhale phansi cala sibheke phela ulwazi lwethu esutholile kulombuzo lo anithi. Siyazi ukuthi uAman sifuna ukwazi kahle kahle ukuthi uAman namhlanje unominyaka ongakanani. Sobhala ukuthi uAman unyaka wakhe wanamhlanje to x anithi. Ngifuna ukubhala futhi ukuthi eminyakeni o85 ondlulile beyanangakho anithi. Singakhohlwa uTarush ngibhale naye phansi. Bhala uTarush. Ubalekile ukuthi ubhale wonke ulwazi onalo anithi. Siyazi ukuthi amani ke so to x namhlanje unyaka wakhe uX. Futhi ke bathi ke uTarush mophinda phinda umnyaka kaAman ngayi 5 umnyaka kaTarush namhlanje. Ngakho sothi 5x. Eminyakeni o85 ondlulile umnyaka kaAman uzoba ngakanani? Sizosusa phela umnyaka o85 kulowa namhlanje anithi. Sothi x minus 85. Kuyafana ke futhi naku Tarush anithi. Sizosusa u85 kulomnyaka wakhe wanamhlanje. Sothi 5x minus 85. Uyabona ukuthi ngenzeni? Vele ngasusa phela lo mnyaka lo o85 ondlulile anithi. Ngoba phela sikhuluma ngokuthi eminyakeni o85 ondlulile anithi. Ngakho sisusa ke u85 kulomnyaka wabo. Baqhubeka bayasitshela ke bathi ke bathini? Bathi uTarush kulomnyaka lo 85 mophinda phinda umnyaka wakaAman ngayi 10 uzothola ke umnyaka wakaTarush. Bakhuluma ngalesikhathi lesi sa 85 anithi. Kusho khona ukuthi uTarush sothi 5x minus 85 umnyaka wakaTarush ulingana nani? Nomnyaka wakaAman mophinda phinde ngawu 10 anithi. Manje ke kulula ke sizothi 5x minus 85 ulingana no 10x minus 85 850 ngoba phela siphinda phinda ngo10 anithi. Bese ke soxazulula khona sizothola uX wethu sothi 5x anithi. Bese siletha ke u-minus 85 ngale sizotholani? Sothola u-850 minus 85 uzosinikazani? Impendulo yethu izoba ubani? Sothola u-5x ulingana no masisusa phela u-85 ku-850 uzosinikeza u-765. U-X wethu sohlukanisa u5 ngo765 sotholani? Sengenza ngokusheshsha phela manje. Ungayifaka wena ekhikhilatheni uthola impendulo yakho anithi. Sitholani? Impendulo yethu bani? U-X ulingana no 153 nayo ke impendulo yethu. Kusho khona ukuthi uAman unominyaka ongu-153 namhlanje. Labantu labakhulile kakhulu. Athi sibheke ukuthi uTarush yena ke unyaka wakhe uzoba ngakanani? Sophinda phinda phela umnyaka wakaAman ngayi 5 kuze sithole phela umnyaka wakaTarush anithi. Ngibhale lokuphansi phambi ukuthi ngiqhubeke. Kodwa ke ngathi khona lapho engiphazime khona. Kodwa ke angisanasikhathi ukuthi ngibheke kahle ukuthi kenzakalani yabo. Ngizobhala ukuthi uX wethu u153 anithi. Ngophinda phinda u153 ngo5 sizothola ubani? 765. Kusho khona ukuthi unyaka wakaTarush namhlanje u765. Yo, le nombolo lezinkulu zinkulu khona lapha ngathi ngiphazame khona yabo. Bangibhekisisa kahle ngathi khona lapha ngiphazame khona. Kodwa ke ithi ngibhale phansi ke ukuthi X wethu 153 u5x wethu
uzoba u765. Sengiphelelwe isikhathi ukuthi ngabheka kahle ukuthi impendulo yethu isinikeza yona le esiyifunayo yabo. U153 mosusa u85 uzosinikezani? Uzosinikeza u72. Bese ke u765 masusu 85. Kodwa ke manje ngathi khona lapha engiphazama khona. Khona into engihluphayo. Ngoba manje ngiselwe isikhathi esincane angeke ngikhona ukuqhubeka, sizogcina lana nithi. Kuze sibonane futhi. Bye bye.